Clear tu le ngai thatu zong zong te chibai le vekule February ni som sang ni som ni parukania khovel boina chanchin thar lang sar zualte ilo ngai thlale teng Iran sarkar laka lungoi lo na lantira norhoi hotte thlop na lantirin nimin khan Berlin Germany amitam takin kong anchoa Berlin police te chuan Berlina Brandenburg gate a pungkhom te chumi sangriat vel anni thuan soi heti lai hian til tuma in register chumi sing ni vel anni ma se khuwa anom lo awangin flight tam tak cancel ania hei wang hian kal theilo an tam phata ni in Sahin Gobadi, a member of the Foreign Affairs Committee of the National Council of Resistance of Iran, chuan asoya pungkhom hi sing khat an tling ni in an soithung kongzo na tiltum US Secretary of State Mike Pompeo point atho theina cancel ani wangin online in azomani Iran mi puite hian nikum December tha khan anram poisa lutna tlaniam le thilman sang zela wangin lungoi lo na anlan tira hei hi punlun zelin anuwa anram sarkar policy du lo na lantir chunjamin khopui sang sang anor hi anhuai hot ani security force tenena anti boina norhuai hot jinga tam tak an thibok Berlina ram mi pui thlopna anlan tir hi pol sang sang zathum somli le palin an thlopani US President Donald Trump chuan Gaza Stripa indona atop nuwa ain rel boldan security le tim sona turngai tu atura din Board of Peace meeting masaber chu February ni sompakua akova Washington a meeting hi nei anidona Gaza Strip din tharna tura sum mu dan tur an soi ho do nia tarlan ani Trump hian boda tel tur hian ram sang sang US tho puiram ni kherlo shwai tu te po asom nuala tam takin an pom to ani Bot zom zat tak hi soi chian alani lova wa se official chuan meeting a hian tel an thanem le an be sei ti an soi US sarkar chuan Gaza sipa in rem na aom theina tura ro manna asiam thon hina kalpui ani theina turin no anor chunjom zela tamamak ma Jared Kushner chuan January tha khan bot in Gaza strip din tharna le investment ti dan tura amat clear ne sang te lo puang to bokani North Korea chuan February tha chungin political conference buat saidona he huna hian anram ho tu Kim Jong Un chuan kumnga chunga tana domestic le foreign thila siam te apuang donani Rorelai Workers Party Congress si kumsang ni som parukle sang ni som ni le pakhat khan nei alo ni to a kumina nei anile donani Korean Central News Agency chuan Kim Kai Soina Party Political Bureau in khom chuan Congress nei hi an rel a ma se an nei ni tur takero an soi lang lawani Congress hian ning mazat aw rin ani bok tunhaya Kim hian an ramral thuamen chin na mun baka sipai mun tetloin economic project sang ankal puite po ain via boka North Korea ram ho tu din hun hi kumsom panga chelna ni in Congress nei turpo athu nei na ting he na zel na tura ngai ani bokani kumsang ni som panga khan India le Bangladesh sian ramji atanga kilometer zani vel ha chitakonga Mirasarai ram ekar zakwale mongla ram ekar za soma special economic zone din na tur MOU an lo ziak towa yana sa chuan ni kuma khan India chu achimuang e mai ti in Mirasarai rama hian China thopuin defense industrial zone adin don ta zo kani China sarkarin coal company CETC le Bangladesh Air Force 10 inrem na hi ziakin drone thok thui chi winglung 2 series le drone dang siam chuan mun tu din tumani hedia da hian Japan Turkey South Korea Italy le Pakistan Rama company te point ronin bun anchak viau ni nan soi helai mun hi Bangladesh chuan ral thuam siam chuan lian tak a chua atuma ral thuam thon chua chauve te po an ngai tu phave ta ani ome anin rem na hian transfer of technology te akeng tela Bangladesh mithiam te chu China in drone technology
azir tir don ani China zara Bangladesh sian drone lama in todelte an soi rive mek bok anwara chitagonga hian Chinese industrial le economic zone omtoin Chinese company somli don chuan in bun fel towa anwara avekhiam ram ekar jasari somnga bela zawa China in thil siam chuan mun puithar din tumin ma nan thok mek bokani anwara hi aizola tangin highways zoin kem zanga somruk vela hla ania China puina in chitagong a le hun danga ruang manna dangpo an nga mai ral thomlama tlan Bangladesh yan force goal sanghi somthum nuaya ral thomlama mason atum na salaya Japan nen tun haya khan in remna an jiak bok an in remna ang chuan ral thom siam dan technology mai baka ral thom tepo Japan hian ashalang eng ral thom nge shiat ani lo thung Bangladesh yan Euro fighter typhoon somatanga som parukvel Chinese fighter chengdu J10 CE somni vel le JF17 block 3 somli pariat vel tepo leitumin ahel me kani Turkey Italy siam T129 attack helicopter paruk leina turpo apom toa Turkish air defense system Siper le Hijar o positive le atum thupo kan soi to kha South Korea siam LAH-1 Myron mai helicopter te Turkish laser guided missile Sirit le Pakistani cruise missile Rat 2 tepo asoi rile me kani kem zali vel ka pha Chinese missile SY400 DF som 12A po tun haya andong nuala an leiza de ro shiat anilovani US CMF GM 148 Javelin le Turkish drone chuan vor Bayraktar TB2 label tepo an soi rile bok Bangladeshian Myanmar civil war awanga missile bom siper andong fo chu an chuan lam dewa ma se an shrei tu lai lok yana sa chejia le tongkam ngai tuin hetia ral thuam an soi ri ta fo hi India eptumna pakhat nia ngai theipo ani kan hriat lem lova le tumpo an niang ma se an leivek don tina ani lo ziak ngeya da alom lo tulai geopolitics danglam chak zia thirin thil danglam thei ani bokani nikumatang in India chuan na sazokin Siliguri corridor aveng ti kan hria hei hi India main lane ven na mai ni lovin notice ven na anitel Asimara airbase ale Bagdura airbase ate Rafael le Su-30 MKI anom na tur anom furmaya Brahmos regiment po da ani regiment khada hian Brahmos missile somruk panga tanga zavel an kol tlang pui Siliguri corridor anda S400 Raider 91N6E Big Bart L-Ben acquisition Raider hian KM zaruk aman pha boruak angil taka te in Aizol hi Siliguri corridor atangin KM zanga somthum le panga vel ni in S400 hian aron cover pha ani lungle le mun dang la deuero an cover pha chialo ma se hlau thon tur omlo achan chu India le Bangladesh ramrin haya Arudra medium power raider bun ani kem zathum atanga zalivel aman pha target somriat vela chui theibok ballistic missile laka in ven na niber ma se India chuan short fish long range tracking radar kilometer sang khaleza nga chuang man pha chu Eastern Notice India da tumna anei mek bokani kem sang thumdon man pha po rod mek ani bok hei chuan Mizoram van boruak ne so takin a cover pha ang DRDO Bell VHF SR anti-steel radar phurson thei chi po LSC le Sikkim Arunachal Pradesh da ani kem level man pha in target zavel chui thei Chinese steel fighter J20 le J35 laka in Vienna ani bok IAF noya hian air command pasari omin Eastern Air Command
hian Shillonga mun puyan neya marchak state zongzong te airspace ven him hi ankuta awma airbase som panga in kolani Asama Tezpur le Chabua airbase a hian Su-30 MKI fighter squadron khatvel som pariat vel ve da ania avain som thumle paruk vel ani chu Akash missile system po deploy ani Asama Misa Nagaon district a Agni 3 missile te deploy ania KM sang thum vela ka pha ani Bangladesh ba ka chain ram mun then khat chu an ka phabokani Mizoram hian Bangladesh nen ram 3 kilometer zathum som pariat vel kanin troma thui tak chu hung ani BSF te chu he ram ri eveng tu beran nia nikum sarkar data ang chuan KM zanhi somthum le pathum vel chu hung to ni in aba KM somriat penga vel chu tlang le ram cheng chetak takani wangin hung ngai lo wangai ani Masin dia chuan in ralin thua a thei chin hung atum mek tho aram cheng chulu tu ko wangle border guard Bangladesh ten an lo ti boi ve fo wangin na ero asot lo fu Mizoram le Bangladesh in rina borvela hian BSF outpost somriat panga vel au meka tun haya upgrade an inwal to bok Home Ministry chuan tun kumngalawam tura na sazo ka BSF ti changtlun tumna anei mek bokani Man kumakan IAF chuan zo puitlang lunglei district a air defense radar station din tumna alo nei towa adin talo anio matakani chiang takin kasilo asia chuan lo soyula nikumakan Indian Army Eastern Command ho tupa Lieutenant General RC Tiwari chuan India sipai da ana muntur thi thain Aizawl thuam pui longtlai district a parwale Mami district a silsri te aron enfi ani kha Dimapur Nagaland a mek Indian Army Corp 3 atanga battalion khatlak chua Mizoram da te po soiri kani February ni atang som pani chung hian Saudi Arabia kho pui ria ta World Defense so dona heta hian Pakistan chuan rat tu be chana an siam Taimur Michelle chu pho chu antum Michelle hi boruak atanga ka chua air lounge cruise Michelle ania KM zaruk vela ka pha chalani thon chua turbik chuan KM zani somriat aka pha ang Taimur ALCM hi Pakistan khut chua kania January ni thuma khan Dassault Mirage IIE fighter atanga ka chua chinani KG Sangkhale zani dona rit meter li point pali vela sei match 0.7 atanga 0.8 vela thok thei ani radar man har satak turin niam te a thok theya meter za aya niama po a thok thei rin ani nuclear apai thei tur thu ero puan ani lo thung tutma soithama kan ngai lo Bangladesh chu Pakistan China le Turkey te puina in soitham ni aron tumve mek India hian Bangladesh rama thilthleng hi hailova uluk takin athli thaireng Mizoram fighter jet te air defense system te chobrem rum lo ma se Assam Siliguri corridor vela ho khuan reilo te a Mizoram anron thleng thei radar system kan soite po khi anom mol top lem lawani Khovela changkang zela ram changkang lo te poin changkan ve an duwa dem thei anilo hemi konga hian mase Bangladesh kher ero India epzonga yana sat soile cheji awangin Indian stetan ngainat har hle long range missile lama khovel ramte anin elzel dona inral saile atlem thiang ber mishing tila boruak atanga in be te chu nakin zela po Indodan kalmang turani India hian du thu samin Bangladesh nen anin ri na hi alaweng lova so ti rual chuan hlau thon turero anilo India hanti boengam tur em chuan Bangladesh si alanau lua deu ani tunmain India le Bangladesh in buaina lian an nei vak ngai lo wang le Pakistan le China laka in vena tur a in solving nalama Bangladesh hi
India in alo ngai tha dewa tuna ahar chuak ta me kani India Republic Day tumsom sari le pasari na chu kan lo thleng le tareng mai kumina hian khwal lian atan European Commission President Ursula von der Leyen le European Council President Antonio Costa te somanni EU ho tu te khwal liana India in asom chan hi US nen trade deal an nei thelo awanga Europe lam hoina ni na lang EU le India hian trade deal po an puang thu theibok mania khan Pakistan in JF-17 fighter demand asan thu an soina sajia kan soya mase he fighter engine Russia siam RD-90 MA hi China atanga demand asan lo thu Russian asoi Pakistan ho dos soi aron nem ngetani tun ma poin China kaltlangin Pakistan hian Russian jet engine alalu thinani aram le mi puite venghim turin engtin nge India achet mek ithlir ho tiangu boruak lama thlona fuel thun tu thar Indian Defence Acquisition Council DSC chuan dollar billion khat point pakhat vel se na tur multi-role tanker transport thlona paruk le na tur apom fela CCS point herot na hi apom rinani Boeing 767 thlona paruk chu wansanga thlona tui thun theya an modify yang March thlavela official taka contract an zia rinani kumsang ni somni le pakwa pe fel tumani bok India hian Russian Illusion 278 Mk1 tanker aircraft paruk nei mekin IAF number 78 Squadron 10 Agra Air Force Station anin kola an hlui to in an parts le maintenance aboi thak le anti-drone silai mu ARD chuan drone Indian sipai te nei sa rifle atanga ka thei drone ka thlakna tur 7.62 mm silai mu an boi pui me ka achunga hian thir noi them zum le siam omin target afu ma de bin apuak daranga chu chuan drone afuang mantlom zo ka hnai deuh atanga drone ka na turani ber tuna hian apua dan control dan turan boi pui mek akap tu ta na lawm si lo achulani solar drone thar ni chakna manga drone medium altitude persistent surveillance system po boi pui mekani he drone solar panel chuan ni chakna chu electric current a chantirin he electric current atanga force siam chua chu thlona na mang tumngai le vin rei tak tak boruak ka om thei intelligence man turani Bengaluru mun pui nei New Space Research and Technologies NRT te siam ni in tunhaya antes na chuan meter sangriat vela sanga darkar somni pali vela thlok theya Indian sipai te solar drone masaber tur aniang fighter jet Rafale F4 fighter za som paliemo aya tam nei na tur dil hnaih zela official contract zia lani lo ma se acheng to tluka ngai ani India rama siamve turni in atir lama chuan India kutchuak components za som thumvel pain anua za som rukvel pai tura be se ani asor scope po Indian ral thuam Astra Rudram paitir theina khop chu Francian India aser dona hriatani Rafale engine M88 po India rama siam chu thei turin rampani te anin dormek Rafale F4 variant hi HAL project Warrior Loyal Wingman nen kalkoptir soirik animek omzia chu Rafale F4 le drone chu thlunzamin ralbei turin an thlok dun theyang Rafale atang hian drone chu control thei anianga India ma unmanned team masaber aniang Indian 5th generation steel fighter masaber tur AMCA point ma son zela sarkar le private company zatam takin ahun taka deliver tumin an boi pui mek tunhai khan Russia chuan Su-57 siam chuak tura India ain pele pelo zir chen report an theluta India hi za somnga vel chowin ain ready ni in an tar lang le ama khan nasika sukhoi mun pui chu claim chowa upgrade ngai ni in an lo soi to ani kha nasika hian kumtin Su-57 fighter somatanga sompanga vel asiam chua thei tura tarlanani India hian Su-57 hi AMCA pe fel ani ma alo manatan ati ber lain Russia ero chuan hlok thamin tam deuh lo leise adua heiwang hian Russia hi ain phal zaw hle ani tamtham siam ani nuwa India hian Tejas Mk1 ele Tejas Mk2 te chu rin roll bera man aril ruka Su-30 MKI le Rafale ombokin
AMC chu 5th gen steel fighter atan in nga nanan bera man turani Tejas variant thar Tejas MK2 po kumin juna atum khatnan atho chuarinani US point kumin atangin Tejas engine GEF 404 chu kumtin somni zel Indian hena supply and tema ma se Donald Trump mut fule fulawa thui tak ain ngatang kumsang ni somthum le paruk vela chuan India hian a vain fighter jet jali somthum vel nei bel atuma IAF fighter squadron po somnga ti punrotna au mek bokani AWSCS thlona tundin huna India hian boruaka melma drone lomana chuitu thlona airborne warning control system paruk chau ania hei kumsang ni somthum pakhat atanga somthum le pahnia sompariata kumsang ni somthum le panga somni le palia ti pun tumani Brazilian Embraer EMB 145 thlona modifier siam nitra MK1 AWSCS pathumle Russian thlona Illusion 276 a Israeli system vua AWSCS pathumani mekbok Airbus A321 modifier siam nitra MK2 AWSCS paruk chu kumin le nakuma ape man rinania Airbus A330 mang AWSCS po paruk ruaman fel ani to ani Navy lama missile test le SSBN nikum December khan Indian submarine INS Arikat atangin Kalam 4 ballistic missile chu Indian tesa kem sangthum zanga ka pha nuclear phur theini in hei aya kap thuile turu jok tur K5 le K6 siam chhozel tumani kumina nuclear mang submarine pathum na tur S4 class INS Aridaman Sitral nei mek chu uncommissioned base yani kumsang ni somni pasari atanga somni le pariata apalina aming la ria lo chu lak lu le tumani bok kumsang ni somthum vela pe man tumin S5 class SSBN rom hanani bok hei hian K5 K6 missile som pani tal chu apai thei toang anti-submarine long anti-submarine warfare shallow watercraft long INS mahi P802 nikum November commission ani hei hi hetiang long som parugan siam tur an commission pathum nani metar som sari pariat vela seile metar som pakhat point pali vela hlai ni in tu lai thiam na changkang ber manga thuamani a component za somriat vel hi India kuchua kania displacement ton zariat vel nein indolong chikhat corvid zangdeu ani ber hemi ma hian INS arnala le INS Androt te chu commission ani toa submarine hunter ania kumsang ni somni le pariat vela nei kim thei base ani China la ka inven na missile India chuan Indian Ocean vela Chinese indolong tilaka inven nan hypersonic glide vehicle changkang jet long range anti-ship missile chu thlotling takina test toa warhead kg zathum somnga nen match som vela thlok thein kem sang khale zanga vela ka pha niam deuh hlaka thlo dan dang lambik nein radar man har tur chi ani ti hian India chu China US le Russia te zinga anti-ship hypersonic missile nei zinga atil veta kumsang ni somthum vela chuan Indian he missile hi azatela nei man atumani India ral thuam danglang sar zual India hian Italy atangin Calvary class Scorpion class submarine paruk avua paitir tur crore sangkhajre som kole pali manvel heavyweight torpedo black shark somli pariat leidona contract ziak to in kumsang ni somni pariat somthuma deliver fel turani Italy rama Livorno siamaniang black shark advance anti boki meter rukpon bathum vela seini in ton khat point panga vela ritani anti submarine le anti ship warhead apai not somnga vela jakin atleng theya KM somnga chuanga ka phani Navy le Army te manatan close quarter battle carbine silai noeli sing ni le sanga vel core sangni jasari somsari pani hu chu Bharat Force and PLR system atangin lei ani don boka contract zia fel ani to MQB hi kg thum point bathum vela rit ni in meter jani vela ka pha NATO standard le insas ammunition amang thei azang le silai mu sang amang thei hi thatna ni Indian Navy Titan steel cruise missile long range power precision guided munition chu JSR dynamic 10 an boy pui mek
turbo jet engine mang ni in kg zali vela rit le 4.5 meter vela se ni in atha hi meter ni point pani vela se ani aka thui zong hi classify tania match khat velin athok theiani army lama electromagnetic railgun le ramjet shell RD chuan electric current mang long range artillery thar an buai pui mek electric current le magnet hi an zom tlata electric current mangin magnetic force siam theiani electric le magnet soikop nan electromagnetic ti an mang he railgun hian voltage volt sing khat le sang khat le current 2.5 mega ampere bor vel mangin force chak z Lorentz force asiam chuaka he force hian zen le chemical til mi lovin silai mu artillery shell chu mechuruk velina kap chuak theiani heral thuam hian current kal theina thirtlon pani amanga hewang hian railgun anti artillery shell ke somnga vel mangin kem zani vel aka phani ARD chief Ankathi Raju chuan heral thuam hi ngai ro na mai ni to lovin ataka chan mek thule stay sang taka thlen to thua soi navy te point an lam hang theyang 155 mm ramjet power lai pui mu po boi pui me kani ramjet hi boruak mang jet engine ani maya missile te manani ramjet shell hian akap thuin akap na sot dona missile pui mang lova melma be na thatak ani ngei do nani India le Israel thok dun India le Israel chuan khaltu om lo lir theite deu electric current mang atem all terrain electric mission module India rama siam duna turin remna anziak Israeli company plazan sasa atho puyang helir the hi meter khat point pariat vela seile meter khat point pakwa vela lai ni in alian deu meter thum point paruk vela sei po om sipai lir the dang 4x4 emo 6x6 ang chia po zom thei ani helir thia hian lai puile machine kan wa thei ani missile entirnan spike missile te po paitir thei ani tho thil danga po man thei ni in lir thei thatak ani saksam anti drone control and command grid saksam chuni kumok to bara khan man tan ani ta melma drone lo mana lo chuya kap jam tura thu pek na ni in army data network amanga akas tir nen thun zom ani lei atanga meter sangthum vela sanga active melma drone chu ka chiat emo jam turin ai changkang takhian thutluk na asiam zung zung theani Indian ma asona ral thuam siam le thon chualama Tata Advanced System Limited siam wheel armor platform 8x8 chuan African le European ramte mit ala fu maya TASL hian Indian history a amasaberatan ramdanga Indian ral thuam siam na hun chu Casablanca Morocco adina hon ani to ani he facility a hian Morocco tan WHAP 8x8 hi za somnga vel siam ani don baka helai borle ramdang helir thila lali vedu te order chin filnan man tumani tuna Morocco hian helir thei hi adong tran to African ramtam takin Chinese armor vehicle an manga arin tlak vaklo baka spare parts buaina an nei thin WHAP hi arin tlak viau maya Chinese armor vehicle ain an bo viau donin alang me kani Philippines chu Brahmos le masaber ani thu kan threto tuna hian Indonesia Malaysia le Vietnam te chuan Brahmos missile le du in India nen thui takin biakna an kalpui to bok Brazil UAE le Saudi Arabia te point he missile hi an it le ani Sarkar kumkalta financial year sangni somni palir tanga somni panga khan Indian history India in ral thuam asiam chu atam ber chumani India ral thuam siam chu zongjong hi India poisa in crore noi khat point panga pakhat huzet atlingani Sarkar kumhasa zo kain za som pariat velen tamzo ka aral thuam thalchu apo crore singni sangthum zaruk somni le pani hu velni in Sarkar kumhasa ain za som pani velina pungani India ral thuam siam zinga za som sari pasari vel chu sarkar company te siam ni in za som ni pathum vel chu private company te siam ani Indian ral thuam hi sarkar company a alain ngat le ti achianga hei hi eru na tam chan le ral thuam lama India chen mon chan lian tak chuani tun hnaih private company te na sataken ral thuam siam chu akonga anron thang hara India sarkar point an poimona ria in athlop thata viau
hei hian ngong thatak ani chho zela ma se India hian na chale zola ral thuam sem lama private company te a fui phur le thlo pero ala tul hle tho ani middle power ram te jinga India tluka super power ni theina chance nei tha anom lova ma se super power ani theilo nan US bok khuan thiam takin ma ala karinom I signa wang ani theya Russia chian tha ani wang le thil dang wang po ala ni theyang chuta China ala ombok a chian thabera ngai Russia po China nen kong tam taka in thrual an ni za arin ngam ani lo na china om zia chu India hi amal chanani chu wangin India tana poimo mai chu US le China in an hre kemo Russia na phatsane mo po boilo tura in buat sai char hiani Geopolitics a chian anom tak lo ma ason purpur chuan mu som ti ber chu US khu ani don tu po president se hei hi adik zelang chu wangin US ti boisi lova US awanga boina ato theilaka duailova don sondan athiam zel atul don ani ral thuam nei thadringo thi super power ni na ani lova apoi mo ber chu khovel sum virvel ngong thei thil khwa khir thei hiani US khu enila kan thathiam vekang mase India hian super power ni a ram dang te pachung tlak lam hi awon lem lo ram chang kang ni le Pakistan le China laka himba ka thak hlel anei in alang lowani engpo ni se hnung tol zonga kalai chuan muang deuh puwa mason hi a thajok Pakistan in India Rafale fighter jet operation Sindur line aka thak le ka thak lo chungchanga in helna atam viau maya media lian chen khan report a Pakistan in India Rafale aka thlak dan ti thu pui manga thuziak te po mu tu roma rin dan atama zel din la chuti bok Rafale fighter jet hian electronic warfare ati thei ti kan cheveka athil ti thei te hi soivek sen ani lowang tutuma chuan thil pakhat pe mo tak kan thur bing don ani EW zia chu mel martin radio wave infrared radar le adang te an lo mang tangkai ve tur vati boy hi ani phota melma te in biak pon le melma ten boruaka thok drone fighter jet le adang te an lo man the na vati boy sakpo hi EW ania melma te bum nana signal lem ti chuate po EW hian a huam bok melma te in biak po na signal chu anwa titang khomwang thinani Rafale jet electronic warfare manrua hi aminga self-protection equipment to counter threats for Rafale aircraft ania company pahni thels le MBDA te changdunin an siamani Rafale fighter jet hian electronic warfare peng pakhatatan advanced defense system ania he ADS hian melma te bum na manrua le khachayanga Rafale jetin achai thei xgat an ti chu apa yani xgat hi AI manga thuam ni in a changkang lea Israel sarkar nuaya ral thuam siam tulian Rafale advanced defense system te siamani xgat hian Rafale jet chu radar mang air to air missile le surface to air missile laka aveng theyani xgat hi Rafale jeta bom chunga da ani he abom atang hian atu huna ti chuale da lu le theyani he xgat hi ke somthum vela rit ni in kan wifi cable atana kan manang chi achunga dar thlang fiber optic cable meter za vela sein spectra khol puya athun zamani AI mangin kiltina melma te signal ti zamna signal dang power watt zanga vel nei ati chuak theyani boruak Rafale jetin achai lai chuan melma ten missile in lo kap ta se xgat hian Rafale jet omna lai tak chu adik lovin missile chu lo hriat tir theya hei baka hian radar signal angin a khosa theyani thil thlok le tlan line min hlat tial atwa awanga ari zoi tial le rik danin thak Doppler effect anti chu asiam chuak theibok Doppler effect awang hian xgat hi melma te radar le missile te chuan Rafale jet thlok emo anti thachin ani xgat hi Rafale jet lem ani ber chu Pakistan ho khan xgat hi China siam PL-15E missile khan an kap fuanga chu Rafale jet emo anti ni inalang Rafale xgat hian Pakistani ho fighter jet J-10C in a radar pai KLJ-7A AESA chu Rafale fighter jet kap fu a ain ngai tir ani ber melani Rafale jet tak lo ni ta se
a fin fiana engi motak chu om ahun to viawa masia chu tiang fin fiana rin tlak chu om tlat lawani China siam PL-15E meshala kha apuak themte puak chelova tla te tam tak charania ram tam takin zirchian duin India andora India chuan a thian tha ram pakhat chu PL-15E la puak chelo deuh a components la kim deuh vek chu zirchian atana peya khoiram nge hriat ani lawani kumin mei tha khan Rafael company chuan X-Guard chu chithar changkang le zual tur X-Guard RT asiam chuak le towa heta RT ti hi remote taw ti nani boruak fighter jet atanga chai thei ti nani X-Guard RT phe hi chu Rafael jet electronic warfare system ne na thlunjom kherngai lovin ama topin atul huna man mai thei ani to don ani India chuan Rafael M fighter jet somni le paruk ale thar tura po he X-Guard RT hi vua aril ruk deuh ni in report ani bok US Air Force pilot Ryan Bodenheimer chuan operation sindur laya India che dan chu indona inbumna kan mu to a chuan ala thaber India tactic khan China siam Pakistan fighter jet J-10C le an missile pai PL-15E te kha abum chiang khermai India che dan hian electronics warfare kalphung athak hlokani ber atiani ral tu magazine rin tlak tak Gens Defense Weekly pon Pakistanin Rafael jet kap tha anga anin soi chiam hi Rafael jet tak nilawin X-Guard jok hi ani arinom thua jiak bok Rafael fighter jet CM2 Dajal Aviation CEO Eric Trippier Khan Indian Rafael jet pakhat chu a khol lam fel lo wangin fit sing khal le sang ni vela sanga thlolain a chan thu a soi ni in French defense website avion di chess chuan tu na ya an jiaka he thu hi ke ngei pon mana ka thu jiaka ka jiak tel ve ani Masia nuwa Dajal Aviation chuan an CEO in India Rafael lo chungchang shim asoi ngai lo thu chu asiamin an ron soi fia thung Indian Defense Secretary pon Pakistan in India Rafael jet kap thanga a in chal chu diglo hulhuwa latia Indian Chief of Defense Staff General Anil Chauhan pon thamasa khan Pakistan in chal na hi thu diglo hulhual ani thu soi ve bok India sarkar le India Air Force te pon Rafael an chan thu nem nge na voi khat ma an la ti chuak lo bokani tunhai maya khan French military le French intelligence te chuan China in Rafael fighter jet le Dassault Aviation ti mual pho tumin ram sanga China embassy te chu amang tangkai ti an report a China le Pakistan in pozia country a tunhai ya Pakistan le US inchul nel zia po country e heng ram pathum te hian India mason hian hlawa an hupura an leani India mual pho na turani pho chuan media influence po an shelo mail ko thangla media tam tak hi chu an neutral chialwa US le Israel chan tu te an ni fur ve bok uluk taka an news report dan chiar hian a hriat ve viawani an ni vekero kan tilo heng kan suina chan hi India chan rum rut wanglam nilovin thu dik hriat chak na wang zo kani India kan lo tran ve de ulekani poin indem na chi ani bi kom love dot le thil dik lawa chuan tran bik lo thungila India ayaram dang bangai san jok te hi changkang lem lo nam changkang te reng hian an ram le nam an tran hlom e mai ma se ni mizo te hi chu kan Indian vak lova ram boi lain experience thalo tak kan lo nei to bok nem phaya kanom pon Nepali Chinese te min ti thul Mizoram na ko mu turin India map te kha kan han draw lob chin kha nia an ni pon min mu Indian lova kan Indian vak lo tlang pui boka amak vak lem lo Mase India bak hiram dang kan nei chuang lova kan state pacheve tak mai minen kol saktu ani ve tlati hi hriat renga thlop ve de hi chu an phu ve reng mai min ngai poi mo lo ti ringot lovin ngai poi mo tlakin kan tran le zual ve te po angai boko me